Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааля адам улусуна дүния жашауда сайлам бергенді. Сайлам, кескесін жолын сайларға, кескесін еткен ішлерін сайларға. Аллах Субханаху Тааля Сылы кітабында айтады: «Уахадайнахум надждейн». Біз Алланы түзеткен біз екі жолға дейді. Екі жолға, кім сүйсе де болсын мұмин, кім сүйсе де болсын гәуір дейді. Гәуірлік бұла исламны ортасын айырға Аллах Субханаху Тааля бізге сайлам береді. Сайлам, түз жолны сайлағанда да, терсікні сайлағанда да, еткен ішлерімізді сайлағанда да, бізні сайламыз барды. Біз башыбызға еркінбіз. Аллах Субханаху Тааля бізні құл етіп жаратқан еседе, ол құллаға сайлам бергенді. Қайсы жолны сүйсең де аны сайларға, қайсы ішні сүйсең де аны сайларға, қайсы жұмышны сүйсең де аны сайларға, үсіңне де башыңа да қайсы қылықны сүйсең аны сайларға. Сайлам, ол бізні адам ұлыча Аллах Субханаху Тааля бізге берген бір неғматларынан біріді. Алай ол сайламны ызынан har заманда да сору келеді. Қайсы жолны сайлағанса, нек сайлағанса, ол жолда не затын толтырғанса, не толтырмағанса. Айтырық сөзібіз да сайламны үсінненді. Сайламны төгірегінен башынан керіп, бір қауым мағанасын аңларға izlegeni biz. Allah Subhanahu Teala Sıl kitabında aytadı: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Allah Subhanahu Teala Sıl kitabında aytadı: adamlarını bir kavimleri aytalla deydi. O bizni Allah'ımız sen bizge ber dünyadan, жоқты Allah'a ve ahirattan ülüşleri deydi. Birleri ve aytalla o sen bizni Allah'ımız sen bizge dünyadan da ber, akşılıkını ber, em kabır azabından sen sakla deydi. Allah Subhanahu Teala adamlarını iki saylan bolğanlarını üstünden aytadı. Birleri dünyanı saylayla, birleri dünya bula birge ahiratını azabından da sakla deydi. Dünyadan da ülüş, ahirattan da ülüş üzleydiler. Saylamlı üstünden aytkan zamanda biz ol saylam adamını ne zatqa eltkeni üstünden aytırga izleybiz. Ol saylam adamga ne üçün dep berilgendi? Köple saylamları bolğanların bilmeydiler. Alaga Allah Subhanahu Teala erkinlik bergenin saylarga bilmeydiler. Ala şaşıptılar, ala жаңылыптыlar, ala juqlanıptılar, ala dünya yaşauda keslerin qalay barğalların, nek barğalların, qay barğalların anlamaydılar. An üçün bizni saylamımız bolğanına kesibizge şağatlıq eter üçün biz kesibizin yaşauımızda murat salarga kerekmiz. Muratımız var mıdı, жоқ mudu? Biz qayrı etinemiz, biz ne üçün küreşebiz? Oğuse bizni muratımız жоқ mudu? Bir qarındaşlarımızı, egeçlerimizni allarında salgan muratları spassızdı, boştu. Adam yaşauına mağana etip salırça muratladan biri tüyüldü. Söz üçün televizorun alından ayrılmağanlayına qayda çempionat bolsa da arı qararga küreşip kesini kavımı ol jaq bashan, janın avruthan kavım horladı mı, horlamadı mı? Nençe maydal aldı oğusu almadı mı? Nençe gol urdu oğusu urmadı mı? Qalay boldu, qalay etti, kim kimni horladı? Ol barısı da adamlarını avrularıdı. Kesini muratın saladı. Anı kavımı horlarça. Olan için jarsıydı. Olan için yaşaydı. Ol horlasa kuvanç tıpırlı bolup kesini jer tapmağallayına kuvanı baylanadı. Futbol bolğan zamanda eşikte kişi aylanmaydı. Barısı da anı alından, televizor alından ketmegenleyine, anına qarağallayına turalla. Kim horlarıqtı? Kim köp gol urluqtu dep. Ol da murattı. Birleni yaşau muratlarıdı. Allah Subhanahu Teala Sıl kitabında aytadı: "Afarayta men ittahada ilahahu hawa ve adallahu Allahu ala ilmin ve khatama ala sam'ihi ve qalbihi ve ja'ala ala basarihi ishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Allah Subhanahu Teala aytadı: "Köremse deydi keslerini, Allahların, patşahların havala etip turgalla deydi. Ol Allah Subhanahu Teala Sıl kitabında aytadı: "Afarayta men ittahada ilahahu hawa ve adallahu Allahu ala ilmin ve khatama ala sam'ihi ve qalbihi ve ja'ala ala basarihi ishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Allah Subhanahu Teala aytadı: "Köremse deydi keslerini, Allahların, patşahların havala etip turgalla deydi.
Keslerini Allah'ların paçakların havala etkelli, Allah havaga, keslerini havalarına tapınadılar. Havaları, yürekleri nege tartı ise de jengillikке, Allah anızınla baralla, Allah anga tapınalla deydi. Ol Allah'ını ters yönüne taydırgan deydi bilip turgallayına. Allah subhanahu teala muhur salgandı Allah'ını kulaklarına, em yüreklerine, gözlerine avuca bılıptı deydi. Allah körmeyle deydi. Allah körmeyle. Allah subhanahu teala düzeltmeydi tüz yolga. Allah'a ilmu kelgenden sonra Allah'tan başka kim düzeltallıktı? Sağış etmeymişiz deydi. Kesini havasın, kesini patçak Allah etip tabınıp durgan. Bayda o yolunu sünnen aytmayma. Olacağınız da bir ülgüdü. Alay anı artında, sırtında dünyavla bir zat vardı. Adamla keslerini, yaşaularını mağana etip salıp durgalla. Anı üçün jarsıgalla, anı üçün kuangalla, anı üçün yaşauların öttürüp kürüşkelle. Birleni muratları dünya yaşauda bay bolurga. Mülkleri köp bolsa süyedi. Ol da murattı. Alay ol muratha jetemedi. Allah subhanahu teala'nı ayatın unutadı. Allahu yapsutu rizqa liman yasha'u ve yaqdir ve farihu bil hayati dunya ve mal hayatu dunya fil ahireti illa mata'. Allah subhanahu teala aytat, Allahu teala rızkını kimge süyse de beret deydim. Kimge süyse de beredi. Ala ol dünyadan algalları bula kuvanalla deydi. Kerti de dünya yaşav ahiratta janınızda hapçuktü deydi. Baylıkka itingen, halal mıdı, haram mıdı, kaydan ne düştüredi, başka tüyüldü, türlü yollarını ızlap bay bolurga izleydi. Ne köp baylığı bolsa Allah bir akşıdı, ol baş muratı bay bolgan. Üyün başkaladan büyük bolgan, meşnen başkaladan akşı bolgan, bağalı bolgan, kiyingenim de, jürütkenim de, aşağın jerimde em omaktı. Baylıkka itingen. Allah subhanahu teala baylıkını iyesi janınızda bir Allah'tı değil. Kimge süyse anga beret, alay dünya yaşaunu baş mağanasın muratın ol etip salgan. Allah subhanahu teala anı tersliğini üstünden aytat. Birleni muratları belgili bolurga süyelle. Süyelle har kimde Allah'a barmakla kögüstürün. Allah'ını körse tanırıkların, har kimde Allah'a kararıkların, Allah'a suqlanırıkların, Allah'a uşarga küreşkellerin, halkını ortasında içinde maqtanıp aylanırga süygöller. Allah subhanahu teala aytadı: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah subhanahu teala Karun'u üstünden aytadı. Kesini halkına çıktı deydi, omaklığı bula, omaksınıp, arı kiyimleri bile, arı arbası bula, atları bula, tögöreğine basıngan adamları bula, omak bolup adamlarını ortasına halka çıktı deydi. Dünya yaşaunu süygelle ayttıla deydi. Karun'a karap, kalay ullu, sıylı ülüş berilgendi Karun'a dep. Kerti de dünyadan ulu ülüşünü algandı, biz de bunu kibik bolurga süyük dep ayttıla deydi. Halkı içinde biyiklikni izlegelle. Ala da anga tabın Allah. Bir kavimla janınız da karıların toydurga izleydiler. Allah'a köp gerek tüyüldü dünyadan. Janınız karıların toydurup aşağınçıkların içkençiklerin tabıp tursala, kıynalmağallay, terlemegelleyine andan sonra Allah'a jukta gerekmeydi. Konşusu da tengi de ne bayda bolsun, ne omak meşne adaylansın başka tüyüldü. Aşım suğum bolsa manga juk gerek tüyüldü. Ol Allah subhanahu teala dünyada bergen ni'mattan artha turgan üçün uğay. Erinçekligi üçün. Eringen etedi. Süymeydi işlerge. Karnın toydursa tamamdı jetedi. Alay bir kavimla nek yaşağallarını da bilmeyle. Joktu alanı muratları. Allarında salgan muratları joktu. Keslerini kamandalar üçün jarsımaydılar. Baylık üçün itinmeydiler. Belgili bolurga süymeydiler. Joktu alanı muratları. Yaşav baradı, ol da birgesine yaşay baradı. Allah subhanahu teala Sili kitabında aytadı: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا
وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ عِلْمٌ إِلَّا أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ. Allah subhanahu ta'ala aytadi, aytalla deydi. Allah subhanahu ta'ala aytadi, ayttıla deydi, bu bizni dünya yaşauımızdı, ölgende ete biz sauda bolabız deydi. Ajalımız jetse, ömrümüz ötse, öllük bizde. Alay alacağınız da alay sunalla deydi. Muratları bolmagan, Allah'ında keslerine akşı bolsun, aman bolsun, murat salmağalla. Ala dünya yaşauda koyla kibik, gayrı bargalların, ne aylangalların bilmegelle. Ala yol türlü adamların içinde dağda bir başka muratları bolgalla vardı. Allah subhanahu ta'ala'nın rahmatını izlegelle, cennetke kirige sügelle. Halkın içinde Allah'ında ol muratını salgalla da vardı. Allah subhanahu ta'ala aytadı, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. O bizni Allah'ımız, sen bizge dünyada bir akşılık, hem ahirette bizge akşılık ver, sen bizni kabir azabından sen sakla deydi. Baş muratları cennetti. Baş muratları Allah subhanahu ta'ala'nın rahmatıdır. Allah subhanahu ta'ala neni buyuruysa onu tolturga küreşip, Allah-u Teala'nın razılığı bula cennet rahmatına jeterge süyelle. Muratları oldu. Abu Bakr radiyallahu anhu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ahullarını üstünden ayta turgan zamanda cennetini eşiklerin ayta, kaysı eşikten kaysı türlü adamla kiriklerin ayta turgan zamanda Abu Bakr radiyallahu anhu soradı. Allah'ın keletisi, o eşiklerini barısından da kirlige bar mı deydi. Allah subhanahu ta'ala cennetke 8 eşik etkendi. Her eşikten de müminlerini bir türlüleri kirikti. Keserini işlerine göre. Rayyan eşikten orazanı köp tutkalla, orazaga ençi akıl bölgeli kirigesele. Anı kebik türlü eşiklerden türlü işler için müminler kiriktiler. Abu Bakr'ın muratı neydi? O eşiklerini barısından da çakırılığa bar mı deydi. Abu Bakr sıyınırıktı eşikni birinden kirse de razıdı. Alay atı ol eşiklerini barısından da aytılırın izleydi. Muratı cennetinin 8 eşiginden de atı aytılınırın izleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttı deydi, hav deydi. Sen aladan bolursa dep umut eteme deydi. Barla deydi Allah'yla. O 8 eşikten de atları aytılınırıklar. Sen de aladan bolursa dep umut eteme deydi. Abu Bakr'ın muratı oldu. Bizim muratımıza neydi? Biz ne zat süyebіз? Kesi bizge soru sorganbız mı? Men ne aylanama dep? Meni dünyada şauda muratım neydi? Men kim bolurga süyeme? Ataytılıngan bay adam bolurga süyeme? Alim adamı bolurga süyeme? Adamlaga bileklik etken bolurga süyeme? Belgili adam bolurga mı süyeme? Neydi meni muratım? Men kim bolurga süyeme dünya yaşauda? İbn el-Qayyim aytadı, adamlarını köbüsü aytalla deydi. Halkını karası köbüsü aytalla deydi. Adamını bağası ol ne etebiliyse de ana köret deydi. Seni kolundan keliyse üyleşlerge seni kıymatın bağan ana köret deydi. Birle biliyse jazu ete seni kıymatın ana köret deydi. Neden, nege bilimin jetiyse de, ne zatını anlıysa de, ne zatını etalıysen de, seni bilimin, seni kıymatın Allah'ın alında anla köretteydi. Alaycanınız da bilimleri bolğalla, ençi adamla, saylamlı adamla aytalla deydi. Adamlı bağası nege etingenine köre bolat deydi. O sen bu saatte bilgenge tül, köre tül deydi seni bağan. Sen ne zatha etingenine köredi? Senin muratın neydi? Sen gayrı uzalırga süyesi. Bu saatte senin ilmin yoktu. Kıymatın cahil kibikti. Alay sen razı mısa ol kıymatga? Sen razı mısa ol darajaga? Vay razı tüyülme, men biyikke çıkarga süyeme, men alim adam bolurga süyeme, men bilimli, Allah-u Teala'dan korkmaklığı bolgan
адам болурга сүйөме дегенің, аңа күрешкенің итиңенің олт дейді сені бағаң. Мұратыңы қалай қадері ұзатып салалған есеңді, олт дейді сені қиматың. Бағал жамауат, бізді қиматыбыз неді? Ол бұл сағатта білгені біз біле, аңлағаны біз біле, хүнербіз жеткен біле, қалып мы қалабыз, оғысы біз өсөрге ми сүйебіз? Біз көтілерге ми сүйебіз? Бұл сағатта әйті исең 5 уақыты намазыңы итінмей біз ми? Ол намазланы межгітте етерге. Бұл сағатта әйті исең әрттен намазыңы үйіңде уақытысында итінмей біз ми? Аны межгітте жамауатла бірге етерге. Бұл сағатта білейсем Құраннан бір қауым аятны итінмеймеймі аннан көбірақ білерге. Оразаны тұтыйсем Рамаданнан Рамаданға итінмеймеймі сүннет оразаланы тұтарға. Адамға болушлық етейсем тап түшкенде кесім ізлеп. Адамға болушырға күрешкем күрешмеймеймі. Аллах Субханаху Тааляны разылығына жетейім деп бір уақ затланы етейсем көбірақ етерге итінмеймеймі. Үсімде бір әрші қылық бар есе, аны кетерге итінмеймеймі. Жоқ мұды мені мұратым түтінімі қоярға. Жоқ мұды мені мұратым намазымы жамауат бұла етерге. Жоқ мұды мені мұратым иңірден иңірге барып бильярд ойнап кафеледе олтырмағалайына дерске барып Аллаху Тааляның разылығына елткен бір затқа үйренерге. Сен кімсе? Сен не затын сүйесе? Сен қайры етілесе? Ибн Ал-Қайим айтады, башларында ақыллары болғалла дейді. Ақылмалла, барысы да дейді үмметледен барысында да бір затқа барысы да жиылғалла, ол затта шеклік жоқты дейді. Тыншылыққа тыншылық бұла жетілінмейді дейді. Тыншылыққа тыншылық бұла жетілінмейді. Жәннетіне тыншылығын сүйісің, дүнияда саңа тыншылық болмазға керекті дейді. Сен Аллах Субханаху Тааляны жәннет рахматына итінерге, жетерге мұратың бар есе, дүнияда сені тыншылығың болмазға керекті дейді. Не зат бұла? Барып har kimге еленіп кесіңе қауғала тап тұрған оғай. Күрешкенің, намаз еткенің, ораза тұтқаның, түзлікні жайғаның, ол үсібізде әрші қылықланы түзетірге күрешкенібіз, қазауатыбыз, олды бізді тыншылығыбызны тас етіп тұрғаныбыз. Ахмад ибн Хамбалға соралла. Қачан болдықты тыншылық деп? Тыншылық қачан келдікті дейді? Ахмад, Аллах аңға разы болсын, айтады, аяғыбыз жәннетке бірінші атламны еткелейіне дейді. Тыншылық жәннетке бірінші атламымызны еткенімізлейіне осағатлай болдықты дейді тыншылық. Ары дері тыншылық жоқты дейді. Ары дері тыншылық болмазға керекті дейді. Мен Аллах Субханаху Тааляға табынама, ол мені патшақымды, мен Аллаху Тааляны құлыма деп, сора кесіңе тыншылық, рахатлық жашау ізлейсің, сен дінні аңламағанса. Сен дінні аңламағанса. Сен қайры барғаныңы білмейсіне чүн күрешкеніңі білмейсі. Нектегенде тыншылық бұла табылынмайды. Ол сөздені барысында қысқарта келсек, бізні баш мұратыбыз дүние яшауда ол неді? Аллах Субханаху Тааляны разылығына жету. Аллах Субханаху Тааляны разылығына жету. Аллах Субханаху Тааляны разылығына жетеріне алында жеткен чигедері. Ол әм ұлы мұратыбыз есе, аңа елткен дағы да ортанчы мұратла бардыла. Ала аңсыз ол ұлы мұрат толмайды. Намазбызны еткен, оразабызны тұтқан, зекатабызны берген, садақабызны берген, ақшылыққа чақырған, ата-анаға иги болған. Ол Аллах Субханаху Тааляны бізге жазған, бұйырған борчларын толтырған. Аңсыз аланы етмегелейіне, ол баш мұратқа жетерге оң жоқты. Алай ол орта мұратланы толтырыр үшінде, біздағы да кетше мұратларымызын толтырға керекпіз. Көпле айталла, баш мұратым Аллаху Тааляның разылығыды. Алай не біле жетеді сен ол Аллаху Тааляның разылығына, жолыңы не біле ызлайса. Аны түрлі-түрлі аңларға болықты.
Алай біз кесібізні жолыбызны тайдырмағалай, терсіне кетмегелей, гитчеден ұллыға ызлап барыр үшін. Бек бірінші, харамлыққа әлткен жолладан кесібізні тыйып, халалға әлткен жолланы кесібізге ачарға керек біз. Аман шүйоқладан айырылған. Аман шүйоқладан айырылған. Бізді Аллаху Тааланы ескеруден тыйғалладан айырылған. Кімді болсын? Намаз еткен дін ақылысы қарындашыбызды. Алай хар заманда да бильярд ойнарға чақырады. Хар заманда да кафеде заманны өттіруге чақырады. Хар заманда да дерстен, уаздан, мешгиттен, жамават намаздан кетерге сылтау таптырады. Ол нөгер саңа нөгер түйілді. Ол нөгерден айырға керекті кесіңе. Нектегенде Аллах Субханаху Тааляны ескеруден тыяды. Кесі бұсырман еседі. Кесі дін ақылысы адам еседі. Киче мұратланы еті. Аны бұла ортанчы мұратлаға жеті. Аны бұла баш мұратыбызға жеті. Аллах Субханаху Тааляны разылығын табарға барыбызда күрешірге баш борçlarımızdan біріді. Дүния yaşауыбыз бірлеге теркірақ, бірлеге ақырынырақ, бірлеге көрініп, бірлеге көрінмегелейіне кетіп барады, ұзайып барады. Ол жаша ұзайып барғаны бұла. Біз кесі-кесібізні кім болғаныбызны білмей, қайыр барғаныбызны білмегелейіне ол жашау кемеде кетіп барып тұрабыз. Сора бір сағатта, бір кесекте, бір заманда ажалыбыз жетіп, о сағатлай абызырап тоқтайбыз. Уллы борçlarımızны, мұратларымызны қойып, керексіз уақ затлабла күрешкеніміз үшін. Бізге дүния yaşауда мұратны салған аны үшін керекті. Har күнімізде де, har иығыбызда да, айыбызда да, жылыбызда да, өмірімізде де білірче, не етебіз, не нетерге керек түйілді. Бізге мабу керекті, мабуа керекмейді. Мамын үшін күрешірге керек, біз мамын үшіна бармақ тептерге де керек түйілбіз. Маблайда болырға керек, біз алайда о аяғыбыз басмазға керекті. Бізні дүния yaşауыбыз, бізні алдап кетмез үшін терсіне тайдырып. Ненче адамны, ненче қарындашыбызны, егечібізні ажалы жетеді. Ол керексіз жерде, керексіз заманда тұрғалайына. Аллах Субханаху Тааляға түберге hazır болмағалайына, ненче адамны ажалы жетеді. Абу Бакр радиаллаху анху умут еткен есе, мұрат салған есе, итini есе, 8 eşikten кірге. Біз нек умут етмезге керек біз, аланы жартысынан атыбыз айтылырға. Абу Бакрын доумарында жеталлық түйілбіз. Аланы даражаларына көтіралалық түйілбіз. Алай, ол қолыбыздан келгенini етіп тоқтап аттырабызмы? Тұрмайбыз. Көбіз. Барыбызда десем өтірік айтырақ түйілме. Ол Аллах Субханаху Тааля берген ақыл бұлада, күч білада, қару бұлада, Аллаху Тааланың разылығына елткен затларыбызны көбісін etmey biz kolumuzdan kele turğallayına. Sonra bizni baş muratımız neydi? Allah-u Teala'nın razılığı mıydı? O ise zaman ozdurgan mıydı? Allah Subhanahu Teala akıllarımızı canınızda Allah-u Teala'nın razılığını için küreşirçe, Allah Subhanahu Teala yüreklerimizni oltuz akılını ızından barıça Allah Subhanahu Teala nasip versin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.